U katalogu Filmskog centra Sarajevo je više od 70 dugometražnih igranih filmova i više od 600 dokumentarnih i kratkih filmova koji svjedoče o bogatstvu i istoriji Bosne i Hercegovine u periodu od 1945. do 1992. godine. Neki od njih biće prikazani i u Tuzli. U cilju nam je bilo da iz bogatog fundusa Filmskog centra Sarajevo izvučemo što je moguće više filmova koji su vezani za grad Tuzlu. Osim dugometražnih igranih filmova, u Tuzli će u nedjelju biti prikazana i dva dokumentarna: Bijeli ugriz koji govori o dramatičnom propadanju Tuzle u 50. godinama i Kameno more, dokumentarac koji problematizira propadanje tla uslijed slanih podzemnih naslaga na ovom području. Svaka kultura podrazumijeva prije svega kontinuitet, a mislim da je ovo idealna prilika da se osvrnemo na to i da pokažemo kontinuitet BiH filma. Radujem se svakoj novoj projekciji, mislim da grad zaslužuje, da gradu pripada takve vrste umjetnosti kao što su pozorišne predstave, filmske projekcije. Uz Filmski centar Sarajevo, organizatori prikazivanja filmova iz istorije BiH kinematografije su Udruženje dramskih umjetnika Kaleidoskop i Centar za kulturu Tuzla.